ye Ghana ye de pai na hwan so ne ma ne ye de ye fu asanto aduonum na obeji ntinten so be bia eye singaton a okoye na last year de ne ye nyina ye nim eye Queen Lupita utum sa manfo efa ye video si pa edi ye video je se jidin eye Lupita recipe a hodo sebe God papa ne na yire eye Queen Lupita wo mo de sebe mpontro ne wonyina eye aduane o mo bakro mo akekere ne hyedem sebi agyanan apro no mo de chese recipes na no de we nam so mankrofo ebe gidin pa na we Ghana fo anase amampanifo hwehwe mu na wo hwa adwen no ensisi so papa nti na chese ne omo ye nyina na chese adwemo ka bi kakra ba we nam so ma ye before mo ko eye psychiatric hospital ko di o ma ayarehwe ne course wie na wo se ye di o mo kugu sebe ye si o mo kakra di o mo gu afiase na God papa se wo afia na se no ensemne nia ohun ye fa true vision ene nia okomu ne nia course wo eye prison hodie ano de God papa the great e de nyina abetuda me tie God papa emrasisia your friend God papa the greatest aka Emperor Jupiter na ichi obi biara otie mi ote me ka on social media chapa etwemu 1 year ene ichire na mepe time me I can sell life for myself sell because sells my life now a whole new experience mepe time me I can myself and Rebecca hospital life in so myself but answer no me was sell on BBC am person me can because I didn't see na so encounter na me nya no as a matter of fact it changed everything as some bibia but the woman said me call sell some days after the arrest me call near 10 boys I think said 10 or 12 boys move back I think say 10 into one fateful midnight ya da wana obiada me kura na mada ena me take sound beat say padlock dodo a omo ebie na at once bra into beti ya no me adene sound wo masum kese pa ena me take sound ne so ewu mi into preocupe na me bie meni pasel hon me da hon na me chi da cell towers ne so ena me nim hwe so twi obaka se wada ya sa na mada wo no me chi da cell towers so na me nim hwe so into beti sa sound na nya na me ena me bie meni pa na me hu se han bi free meni etro no mo de ato cell ceiling na top into na me hwe han na me se han we den enti me dani meni ko sia na ko right ti se me hwe ade or right side ena me hu se han na movie ko right side ena me tani meni ko sia na ko left side ena mu se han na movie aba left side enti ho na me hu se han ni fi meni ko sia ni ena etro di ato cell ceiling ni so enti be hwe ha me bin hu se we den preocupe na me hu se bibi warm I see the dear shit to send from her if you mean eba iti e pie ye pele me say I say make God papa the greatest me na me pie e free me body nim send from her and na me now iti e hu shem ye because me nsura na me boa me hu shem ye pa na me say what is happening then I cause ntina be say ade me wu ana sana na America say ade me wu ana because we pay in the physical world no most of boys was so when nada and my body is why stiff and down I was contemplating say ade me wu ana then I echo it making be and woman na me say and from a be ball me chain I was sell and from a be ball me chain it in from na airborne me am be say be twa me ni na mahwe from am but be done me open and me you see me it's out of a who any esuro no and am yes me wura me body ni mu back me fa me huni to ko ni because I wanna play fine from any feel by enti me wura mu back ti me yes me wura mu na fi me ntumi nko me person me wura body ni mu back but enye ye na me say enti me try be say 3 times me ntumi nko as am from na na body I take control dominion e wo me so a me ye hwia enye yi ono control me enti prakoba na mu say from any movie ana me di nechi from any movie ana me di nechi from any movie ana me di nechi enya me pe na me di nechi
but Musa say some power be, some force be actually dinechi. The couple will lead me for first gate of the cell, and will lead me for second gate of the cell, and will lead me for third gate of the cell, and you see police station about him. It you do about open a machine say me team because no be sure. Adebakoma be sure na say me feel body me ma return to the body mewu because quotation about between Genesis 2:7 or say and the Lord God breathed into the nostrils of man the breath of life and man became a living soul. A rather woman come with nipa no be okrati asefo enti hunye na epie enti say man return back to the body and na say ewu na mede mewu enti no be team I was crying for help. Me tie team, but who team me tie team den pa physical world no obi antere. Enti bi jan me tie team na mu se mframa na ode be ba abonten no ode me na mframa mu ode me ko o ko me konya na me kikem ode me ko ya ko dum pepe so bi e ho no me jitu mu se mewu me mba back bio go be bi ode me ko yo ode me na mframa full speed no ode me ko enti ode me ko ya edu baby na mo so ode me pie efi eternal heaven way and earth way no ye pie free me si na mountain as heaven and earth na say container bia ye shemi na ye pie efi me si na mountain enti si a mountain no niam me hu ye de ebura pie na ase so enti ode me pie si na mountain ade dropping me ne say ode me free time mu eko eternity ade ba me tim no so ode me free time mu and me ko eternity enti niam me hu go ho no ne niam o kire me no I wish say nka metumi aka ne nyina e de a kire mo but me ni ho kwan sa de me wo ho kwan ne pe na metumi aye den aka o kire me niam papa one of the things I me hu ya ne say odi me pie no me hu say door tintin kase bi wo ho na door no uso mfimfi na no be one side call right no aso another mfimfi no be one side call left sa na door ni bi nti ubie ni say sa na door ni bi no but na door ni mu ato me share door the top no na me so much the 5 powers of eternity no much door on the top enti me share door on the top no much 5 powers of eternity no breko pena me kan san twa pena we na door na nkasa free ni pemu ebie ye door ni free ni pemu bie ye ba ku bie ko right na ba ku bie ko left ebie pena me hu se to me ahodo 5 ejina ho na omo form ti se nipa but omo nyi nipa message say do comment be ba attention TV na ya kama na ebisa say God papa on Queen Peter still awale no ekoso na me hu comment se kwentwo makra